Ok ljudi, idemo dalje u napad. Pozdravili se s Carlosom. Nije mi ništa naplatio i evo te svakom u čast. Idemo u Viđao. Danas krećemo iz Buena Viste za Puerto Lleras, što će biti nekih 160 km, te danas stižemo na neku okvirnu granicu sa crvenom zonom. Evo ga, dragi moji, došlo je sunce, nažalost, da je to malo zajeb. Ali evo, sad samo laganini spust. Now keep left. Gledajte ovo, gospodine. Ok, spuštamo se u Llanos. Uš, sunce je izašlo, bit će zajed dok se spustim dolje. I ovo vam je Viđao, to jest ulazak u Viđao. I baš ono što se više približavam, to sve više osjećam sparinu. Znači real fucking Llanos. Ali dobro, oblačno je, to mi se sviđa. Niko žmige ne koristi. Ok, sad smo ušli u civilizaciju lagano. Šta kažete na ovu arhitekturu, ono, totalno drugačije nego u Bogoti, nema toliko cigle. Sve je ofarbano nekako. Ono, baš vuče kao da si došao u grad na moru, koji nije na moru. Ono, karibska arhitektura. Nisam očekao da će ovo biti toliki spust. Koliko je tek sjebano se popest gore, svaka čast ove ekipe što je odradila. To je onak 15 km uspon, brijem. Žene su isto lijepe. Neki kažu da su iz Llanosa najljepše žene, pa nisam bez razloga odabrao Llanosicu. Op, ono. Now continue straight on Calle 35A. Ok, ajmo obići onako recklessly.
htio baš ovakvu gangrenu. I sada pa puta. Mater. Kaj si se tak približio? At the next roundabout, take the fourth exit. At the roundabout, take the fourth exit. Jebo, Isus majko. To je, znači ovdje je promet, apsolutna gangrena. I gledajte ovu cestu. Follow this way for 550 meters. Će uzeti prednost, neće. Šta je ovo? Znači ovi retrovizori dušu daju, evo, ovdje fakat treba biti ekstra duper. 50 meters, take a sharp left and continue on Highway 26C. E sad koji... No, još malo na autocestu. At this Vrijeme da intersection, brže go prođeš straight ovo onto nego Highway sa autom. 24. Ja, ljudi voze ovdje ko da su osvojili svijet, jebate. Ne mogu vjerovat koliko šljake ovi retrovizori, brutalno. In 150 meters, turn right and continue on Pulera 38. Ok, sad tu skrećemo desno, pa gore i bara se spaja na autocestu. A evo je autocesta. Znači ovo bi bilo spamanje po retrovizoru, ljudi moji. Follow this way for 500 meters. Jebe ga, sad moramo na highway. Ali dobro, bitno da Bagra ima retrovizore. I gledaj, tu se spustimo na desni rub i laganini. Evo ga, Acasias. Acasias. Znači tamo prvo idemo. Tamo bi mogli popiti nešto toplo ili hladno. 300 meters, keep right at the fort. Now keep left. Go straight. Now go straight. Ok. Zašli smo. Još uvijek ima biciklistička staza. Ali mi idemo old fashioned way. Fucking kamioni. Ok, sad je ovo ruta za Acasias. Go straight and
Galera 48, 65. Vrućina je krenula lagano. Ajde ovo ispred. Evo još malo, pa smo fucking na Casillasu. Tu sad prelazimo neku ogromnu rijeku, ali neka grda suša. Nema tu ništa. Evo nešto slabo tu ako vidite. Jebi ga, ne mogu stati. Da me fucking kamioni krenkaju. Dobro, pauza 5 minuta, leđa izravnati. Pomaže to jebački. Benzinske, to jest naplatnih. Jebot, ovdje svako malo neka kao kvazi uzbrdica, izgleda ko ravnica i onda jedva gajdaš. Biće ovo zajebanje nego što sam očekivao, ali ajde. Idemo do Granade minimalno. Kada vidimo kako ode šema, brinem da bi tu trebalo biti isto kao Kundina marke, znači samo da prođeš. Je laganini. Pita. Brem do tamo. Pa nas... Da, samo ovdje prođeš i laganino. Ne moraš platiti ni motor, ni biciklo. Samo auti. I okej. Sad ja Casillas treba biti jako blizu. Nisam očekivao da je to skoro 40 km od Bridgea, tako da ono jebote. Već sam odradio 40 km. Dobro, s tim da je većina bila spust. Znači ako hoću doći do Puerto Llerasa, još 100 km. Sasvim izvedivo. Ako ovak cijeli dan bude oblačno, mislim da bude izvedivo. Ako ne, će biti malo sranja, zato što se temperature što idem južnije znao dići do 40 stupnjeva, onak 2-3 popodne. A noć pada u 6:30 popodne, tada treba to dobro tempirati. Idu sva Casillas. Bagra je došla u Casillas, ali se neću pretjerano zadržavati ovdje, pošto želimo obraditi što više puta dok ne grune vrućina. Kad grune vrućina, onda treba stati strateški u nekom od tih gradića. Ali Casillas nije taj. Žao mi je, ali danas ne. Ovo je prometnica kroz Casillas. Lijevo je centar, puno ljepše izgleda nego ovaj dio. Ovaj dio onak izgleda klasično naselje uz autocestu, ono doslovno. Al cool je Casillas. Dobre uspomene. I sad treba proći još ovaj dio. Evo smo na konju. Gledajte koga gužva. Jebeni gradovi. Klasika razvaljotka. Ovdje je vruće pun. I gle ovo sad ovdje crveno. O kojem vam pričam. Možeš ga odraditi u 15. brzini, ali ne ide glatko. Sad smo na Tru Viađanos. Nema puno drveća, sunce piči.
Taka je odlično. Vruće je u PMA, istina, ali cijelo vrijeme pirja taj vjetrić lagano. Pa dok si u pokretu te rashlađuje, što je prva liga. Znači sad i se vozi meta, narančasta i crvena zona, što se tiče konflikta. Tako da treba paziti da se ne vozi preko noći, jer sam čuo da navečer zna biti sranja. Tipa da gerilci izlaze navečer i te šeme. Ali dobro, meni je sad još 10 ujutro, znači Bagr ima još 8,5 sati za voziti. Ja mislim da ovim tempom ako nastavim, ako se ne desi neka nezgoda, da mogu odraditi. Ovo je mjesto gdje smo stopirali, ovoga se sjećam. Sad će tu još malo biti rior toj. Jebeno. Brzo ovo ide, jebote. Gledajte ovo, Granada. Uj, sonas. 50 km. Znači do Granade, hajmo reći, 3 sata maks. Ajmo! Bagra je došla u Rio Oro. Tu smo se u onom zadnjem videu, a kasija su kupali. Pogledajte koliko je to plitko. Chill. A ništa, idemo lagano popiti vodu i napad. Malo već. 3 sata vožnje, manje, 2 sata 45 minuta, 65 km, jebano. Dobro, nećemo se pretjerano ni Guamalu zadržavati. Ja bi se odvozio do San Martina i onda tamo pojeo, malo odmorio nekih pola sata. I onda do Puerto Jerasa ako ide. Grad još jedan jebeni slalom. To je hardcore. Čekali 15 minuta, ali evo napokon puštaju, jeboj gled. Gledajte ovo. To je to, sad smo na konju. Začuđujuće, ovdje je cesta masu kvalitetnija. Znači ovdje vozim ono 24. brzina. Nit me bole noge, znači ide skroz fluidno.
postoji. San Martin. 100 meters right ahead. Sad idemo naći neki spot za pojest. Nafilat vode pun. Idemo dalje. Ne loša cesta. Ali evo, za sad sam jako zadovoljan tempom. Nije ni prošlo 5 sati. Prošao sam skoro 100 km. Znači Puerto Lleras bi mogao danas past. Iako ova vrućina je sve gora i gora. Malo me ta vrućina jebe u mozak. Povrćen špojz. ¿Usted está de almuerzo, cierto? Claro, sí, señor. Ah, perfecto. Tenemos sancocho de costilla, Ok. tenemos sopa de mazorca, sopa de arroz con caldo. Ajá, Tenemos frijoles, garbanzos y habichuelas. ajá. Carne. Como sopa de frijol, ¿cierto? Si quieren una taza los frijoles, Ah, bueno. ¿Y qué tiene como de las proteínas? pescado sudado, cachama sudada, carne sudada, carne a la plancha. Ajá. Ah, bueno, puedes regalarme como frijol y carne de res como sudada. Sudada y a la plancha. Ah. asada. Sí, sí, como sudada, está bien. ¿Y Arroz. tienes algo con arroz, sí? ¿Y tienes algo para tomar como una gaseosa? Gaseosita y preparada. Ah, ¿puedes regalarme como una Coca-Cola gaseosa? Gracias. Oh my goodness. Tu idemo gozbu paliti. Imamo fažol, frijoles. Imamo carne sudada, ono lagano kuhana govedina, salatica, taman. Još 75 km mi je ostalo. Ljudi moji, bagra je pojela, natrpalo se mineralne vode, stavilo se ono za rehidraciju. Idemo, tamo smo na pol puta. Ako ne stignem, stat ću u Fuente del Oro i Laganini. Evo te, ne mogu vjerovat, Bagra je kupila 600 ml kole i 2 litre mineralne plus ono jelo kaj ste vidjeli onak za 40 kuna. 23.500. Znači evo te led, nisam mogao vjerovat dok sam vidio cijenu. Koji prejebano. Evo, ovo je San Martin, ljudi moji. Poslije tog je Granada i onda kreće onaj dio gdje, barem na mapi kaj sam vidio, nema toliko civilizacija, ali vidjet ćemo. Ovima hospedaje, ak Bagra odkaže da odspava. Te što se tamo desilo? Neko kuri šume. Ljudi moji. Evo se. Gledajte ovo što se desilo, Nekoga je grdo prikurio. Je ošla u Granadu. Ode popit nekaj i probat Puerto Lleras raditi. Uj, koja mamita. 20
Santa de Casa. Ovdje se rade isto oni stambeni prostori. Čuo sam za to Granado da se razvija. Evo ga ljudi, odrazio sam pauzu ipak na Bengi, jer tamo mi je lakše baciti oko na bajk i sve. I ništa ljudi, ovo vam je Granada, ne? Tako, pazi, to je kamion. A evo ove ekipe što su bili. E sad, di ić? Ovo lijepo izgleda. Ima masu hlada. Kamioni te puštaju, evo te koji... Ekipa ne mre proći zbog mene. Bye bye Granada. Welcome. Južna meta. Puerto Lleras. 48 km. Ajmo još 50 je boga led. Ovako mi izgleda južna meta ljudi. Manje pašnjaka. Više ovakve komadića džungle. I manje civilizacije isto. Evo lagano sunce bježi u noć. Imamo još 30 km. Znači prije da ću taman doći. Prije nego što se smrače. Ili dok se smrače. Sjak sve nastavi istim paceom ko sad. Puerto Lleras. Here we fucking come. Bagro baca lagano pauzicu. Imamo 16 km, sat vremena. Tak da ono, u ravnini. Bagro lovila neki kašalj grdi, bit će od hladne vode. Malo se protegnemo i idemo. Zadnja etapa. Taman ću doći na večer. Nadam se da su hoteli otvoreni, evo te ovdje je u 6. Fuck. Normalno da na kraju treba doći ono hardcore uspon koji ono izgura. Moraš. Ajmo. Znači ovdje je onak serija 5 uspona s ovakvim stvarima prije. Znači adrenalin je proradio. Ako niš drugo. A jebote, daj mi još jedan spust. Još malo zalazak. To je sad je zalazak, još malo noć. Još malo stigli. Još 4 km. Idemo. Fucking bin. Došli smo u jebani Puerto Lleras. Or fucking fin. Evo ga. Bagra došla u Hud. Tu nam je hotel blizu. Mislim da je to, odemo u hotel. Tuš.
neki report i spat. Evo, gledajte kako to izgleda. Evo, za Darijana, kuma male. Bogra, jedini gringo u selu. Buenas. ¿Usted sabe este hotel? Ah, ¿están abiertos? Ah, perfecto. ¿Puedo como reservar una habitación? Sí, señor. ¿Y se puede como traer el bici arriba? Ah, bueno. Que toca como subir de estas escaleras, ¿eh? O La como... habitación 102 está arrendada para uno de asadero, que a la 103. ¿Quién la reservó? Si gustan, mira. Listo. Pues para que no... Él quiere entrar. Ah, ¿es arriba o allá atrás? Ah, es allá, bueno. Pues aquí abajo en el momento solo tengo esto. Si Ok. gusta mirar una de arriba, a ver si le parece. Ah, de verdad que tienes, está bueno, porque mañana me irá para San José, entonces como solo para dormir y ya. Sería esta. Espera. O si gusta una de arriba, pues yo le diría como porque no tengo que subir y bajar la bici. Bueno, esta es perfecta, que no necesito subir con bici. Gracias. ¿Y cuánto es por una noche? 50. 50, ok. ¿Y ustedes hacen algo para tomar como una cervecita, Sí, acá agüita? arriba hay. Sí, señor. Acá arriba, ah, ok. Si gusta dejar las maletas y subir para que me regalen los datos para... Sí, obvio. Bueno, señor. Dame un momentico. Gracias. Oh, qué riesgo. Ah, Allá bueno, hay la unos, camioneta. cajoncitos donde puedo acomodar la maleta. Ah, listo. Gracias. Ustedes están en El Salvador. ¿Y viaja solo? Sí, de Villao. Bueno, estoy de Bogotá, soy de Bogotá, pero como sale de Villao. Evo ljudi, bacio se lagani tuš i ništa, evo lagano ću se spremiti na spavanac, pošto se sutra treba dići masu rano, tako da nema mi smisla pretjerano istraživati sad navečer. Možda ću ujutro baciti neki džir, ali evo da vam pokažem kako izgleda soba. Evo, znači danas spavam sa Optimusom, koji odradi odličan posao. Evo tu sam razbacio svoje stvari. Evo kreveta, evo i klima ovdje radi, kupio sam si pivicu i vodu, obviously već sam popio to sve. Evo kupatilo, ono sve klasi, lomi šema kak imaju gajd kako prat ruke. Znači, ne samo, ne smiješ križat prste, nego lagano ovako sve. Imaju i topli tuš. Ali ovo je šema isto, znači trebaš paziti dok ulaziš ovdje, zato ga mu je ovo buf i ode ti nos. Ali dobro, uglavnom, danas smo znači odradili 150 km, sutra isto toliko. I da budem iskren, teže mi je bilo jebote popet se gore do Karlosa onih 11 km nego ovih 150. Ovdje je zapravo najveći neprijatelj bila vrućina
to mi je baš ono skinulo energiju masu, no ono, znači bio mi average 25 na sat i onda sam pao zadnjih onak 30 km na 16-17 jer vrućina me skršila, nisam mogao više gajdat i onda onaj zadnji dio s usponima, to je sjelo zajebano. Generalno ovi zadnjih 40 km da su bili zajebani, normalno sam 11 sati skoro bio u džiru, uključujući pauze i to sve, ali najviše zbog toga šta mišići su sore as fuck, ali dobro, danas će nas odmore bolje nego jučer je ona bila zajebancija s Carlosom i ekipom tamo, tako da danas sam sam, danas mogu fino odmorit bez ikakvih distrakcija, onda sutra napadamo tako negdje u 5 ujutro, 6 ujutro vijeću i da, gledajte ovo ispikalo me ovdje se ne vidi i ovdje imam duple, viš kak ti ovo izgleda, znači dok te upikne komarac izgleda kao da te krpelj ugrizu, ali nije. Da, ovo je zona žute groznice isto tako, ali cijepio se jesam, ali 10 dana treba da kikina, ali ajmo se vodit na šemu da nema žute, da nije ugrizu upiko komarac sa žutom groznicom. Vidim da i ovdje ima komaraca, ovo je došlo na nekih 11,5 eura, tako da dosta dođe, ali ajde, neću se žalit, hrana je bila masu jeftina, tako da to sjelo ko budali šamar. Ništa ljudi, evo ga, rešila se prva etapa, sad ću odradit ovo još poslije prave večere i ništa, idemo na spavanac. Živjeli ljudi, vidimo se u sljedećoj etapi sutra.